kublai pibro kakerte jo ngade Gabriel Timolong ban ngade u president jo ka Hinyo Trap Association ti kumanchu perkan mahoni ba mangi nakaliang jo ka Hinyo Trap Association ngila ada ban pelong ya kajia copyright khasi kaba ai kerte Hinyo Trap Idol season 1 agaba ila job dai samla dapila komti meri group ibadai napo smith ti mata nakaliang chungi ka association ro ngila ada brai bangin pelong biang sesisian ya kajia copyright khasi kaba kerte Hinyo Trap Idol season 2 bakandai lutan ki jirai khasi pila manrai ki jirai ki bapi shnahi lani pi komposi pila ru manrai ki jirai ki ki bapi cover ya kita nisha di kane ka ji copyright kalong komni ya ka audition bade ka semi final nyen building baka online bad ya ki videos ki jongpi ki bapi rai nyen upload ka YouTube channel ka blai kerten waro pedi but naki likes but views ni kain like 4% but naki dong bishar ni kain hinyo 4%. Di online audition kan sedang nado ka sauterik jong ni ubnai araja apuar berkan kut akalai puterik jong ni ubnai araja apuar kamumut ka tarik ka bakado bapin pa ya ki videos ki jongpi kepada nam tak audition kan deh akalai puterik mata ubnai araja apuar perhadian kalai puterik jong ni ubnai nyenum pediang show ya ki videos ki jongpi di ka bay registration namata ki solo kalong si hajar tingka pada namata ki duet ber group kalong hajar tingka di kibasha ajit pada syaka semi final yin pentip ya piling bagi phone calls hakalai tarik upanai naitung araja apuar bangin sedang bangin tap ya ki videos ki jong pi pada jong ka semi final nando ka sau tarik upanai naitung araja apuar barkan kod pat hakakadwai tarik upanai naitung araja apuar bat katarik ke bakado bapin submit ka videos ka jong pi nama ta ka semi final kan deh ka kadwai tarik unaitung araja apuar bat nginum pediang syupa sama videos ki jompi ada pisan ni hadian ka kami terik ubrai naitung dia bensan bed hapo ka kami terik ubrai naitung bakala sedit kandai kami terik ubrai naitung nama ta ki videos joka semi final badia ka result jangki bandrung syaka grand finale ngin seperti baka katsan terik ubrai naitung arja apuar baka grand finale kanom day show online ka grand finale ngin lek no offline ngin lek live hapo hall ya ka bangin seperti BPH ngin pelong ya ka final di baka final kandai hakashi potrik ubanai nailur arajar arpuar bat sai singan on baka final kamdai online ka final kandai offline ni pelong apa hall live band bakandai hakashi potrik ubanai nailur arajar arpuar tiki price namata kinong job kinong kumni ki bayo first prize kinyo live 4,000 bat ki sernot ki bayo second prize kinyo 4,000 bagi sernot bagi bayo third prize kinyo 1,000 bagi sernot bagi dandu shi potri ki consolation prize te bapi tapi kuah bentuk kampanye susu pila phone hau number kendai lai hinriu sau kendai hinyau kendai sansan sai sin nong kendai lai hinriu sau kendai hinyau kendai sansan but yaki videos ki jompi nam tak audition ru pila ben pa hau ni hiu WhatsApp number bangala omentan ti takin ni kinte bakinjat hi nak kalian jungi ka Hinyo Trap Association ni ai ke skit bucket yang ipi ki ban sai shi mentah kan ni ka ji copyright khasi but gikit bokit yang ro bapin ya le pha khanang bapin poi saka thong bapin yo ro ya uswa jang jinjang tangi ni kite bakin jadi kublish